Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer les roses feuilletées à la pomme. J'espère que cette recette vous plaira. أزول فلاون مرحبا يسون على شاني وعسلامة نون إوذي كلان مرحبا يسون إوذي ديالنا ذي جديدا. أساقي كني دني غاد نخدم لي روز فeuilletées سلي بوم سلامة la recette أروني تعجبنا قيموثي ذي. Là, je prends une pomme de préférence rouge. لقيت فقد تتفاح de préférence اللي تزقوع باش ونتفك les résultats ملحن. Voilà, je la coupe en deux, j'enlève les pépins. داكي نتزمر من الصوف اسيد كسر زريعه انك نسوالين. Vous pouvez les préparer pour la Saint-Valentin. داكي لا روسيت كازمم تخدمم في لا Saint-Valentin خاطر شغار سي دي روز شغار تيجيين. Là, j'ai coupé ma pomme en deux. Ensuite, je vais les couper des tranches très très fines. Comme vous voyez sur la vidéo, les tranches ترققي. Voilà, il faut que ça soit tranches, c'est des tranches fines, comme vous voyez, comme ça. Ensuite, je les place dans le saladier. Le saladier. Voilà, comme ça. Je rajoute de l'eau chaude. Voilà, comme vous voyez. Je rajoute le jus du citron. Le jus القارص مستعمل ثركيجين liquide عصرم ثقارصت. Et je place au micro-ondes à peu près 3 minutes. دقات بلاصي على السالادينو au micro-ondes ça dire 3 دقائق. Et je verse tout dans la passoire. دقيني السمير غير داخل la passoire أقيني نسيت كسر منني. Et je le laisse refroidir complètement. Il faut laisser les pommes refroidir complètement. لقا كني دني غير لقات تجم التفاح كنت ذا صماض. أنا ما صماض. ما تشكني كان يحمى تسرسم تسفلا لا باتيغي خاطر لا باتيغي ما تسرسم تفاحني يحمان et après غتفسي لا باتيغي تفسي غتتنطط غير فاسنا نكونت. Voilà, là je prends la pâte feuilletée. Voilà, je coupe un grand carré, j'enlève les côtés. Voilà, comme vous voyez. Ensuite, je le coupe en 4 bandes. La pâte feuilletée, non, ça veut dire effrayer d'un carré en brahan. Et ensuite, la carré, tu fais les bandes. Tu fais les bandes. C'est la marre. Voilà, ensuite, là, je coupe en 4. Voilà, 4 bandes. Ensuite, je prends la confiture d'abricot. D'accord, faire la confiture l'abricot. Voilà, il faut qu'elle soit un peu liquide. Sinon, vous la passez au micro-ondes. Vous rajoutez un peu d'eau, la confiture d'abricot. Vous la passez au micro-ondes et vous mixez la confiture. Comme ça, elle devient liquide. D'accord, la confiture نو ما ساعات ما زورت خممت شي طوح بومان داخل لا confiture نكون لابريكو ساعات ديما تسد ابري 1 مينوت او ميكروند ما ساعه لي مورسو داخل ميكسيم لا confiture نكون باش تدفع ليكيد كني ليس. On place les pommes comme vous le voyez sur l'image. Voilà, on les place. داكيني غتبلاصيو ensuite لي بومينو سوفلا لا بات نكين ثوالم خمغاس ديجا لا بوندني لا كونفيتور ني دابريكو ensuite سرسغاس تفاحني اثاي تسرسم ثا سوفلاتا.
Ensuite, je rabats l'autre moitié de la pâte, voilà, sur les pommes. داكيني خدمة غير نص نظام لا بات تتقلبها باش تفايسنت لي طرونشي كيني لي بوم. نورمالمون ثاكني ثولمتي لا فيديو يسهل هذا لي طرونش ني نتفح سرساتن تلمست لا بات ني. ensuite je roule داكيني غنطفى غادي رولي على كني ثولم دي لا فيديو. Je roule tout doucement. Et là, j'ai allumé le four à 180 degrés. Le four à 180 en attendant. Voilà, comme vous voyez, une rose. Voilà, voilà, vous pouvez les préparer pour la Saint-Valentin, c'est une idée. Je prends un moule, je mets un peu de beurre. كيطفى المولينو دهنا شي طوح بودي وكنو يتنطاط نتا لداخل ما تنتي دنكس. Je vais faire un deuxième et je reviens juste après. داكي غندير نغطيض النظام كنت غتوليم et ensuite دوغالا غروي. Ensuite, je place au four à 180 degrés. Dès que le four est pointe 180 degrés, il faut les surveiller, ça dépend de vos fours. Voilà le résultat final. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. ما تعجبوني de la vidéo يجي ويتسو ثرا سلو لايك سلو بارتاج ما ذكينوني دينير جاكون دي لهنا تلويث على فيديو نظام ما يبغاو حنين ثان ميرث.